Bangli.
patik bau dandel manteri sedayu natal setiu. Otak kaning kotak jano sedayu juga. Apaan? Baru patik bau dandel manteri sampun power. Siro nih dia. Nana dia waloni nato. Orang larakan di kanang itu justru perang kan. Lari kamu. Mungkin maruan di kanang tiruak lagi. Siro dia walau di nate. Berahman dia siro dia walau di nate. Wadi kenika tipu dening minyak. Ngapar ke berahman siro dia walau di nate. Popo. Apa nana kira kewaliang kewang sulatan ikanang pengalaman tumar mitanya kira dia Ratno mengali anu marwan di kanang jaga lagi. Kira dia walu ni nato ketekaning. Baru sesian tu. Wajib kan orang lontar di kanang seter kandung. Ini ngamin tu kerja waru nak gerak dening silo sang yang berang. Beri sampun pawe di kanang penuh gerakan di sini sama yang bedau. Wali maruan di kanang jagat kerang. Panger di kanang panegara. Ini siro panegara kerupuk di kanang pada. Mangkano di kanang tunang. Tak tahu saya. Aku sampun pawe ke panugerakan di sirsang yang merajo pak. Mangking ulun hanya ke kanang sapu menadi. Ampun. Manusang tu gawe kayu kanang. Jaga. Oh
marwanda di kanang. Ibu tebang marwanda di kanang dak sini. Ibu tu jenar marwanda di kanang pas kim. Ibu tu irang marwanda di kanang utara. Ibu tu manca warna marwanda di kanang mati. Wah, teka-teka ini terlalu terlalu. Jin kedemit cerita memati samar pada samar. Ayo kita ke panjang marwan kanang sapo mengalir. Mapan manusia ngawe kanang hai. Mapan manusia mulakal. Diri ini si rahayu. Ini si rahayu. Ayo kita pemanjingan marwah dekat dengan sapo mana? Yang tu kuning mangkana. Mangki siro de tiap kalau pak. Jumpo tu ke marwah dari kanang. Terus pak.